Partnerstvo za okoliš, Svjetski fond za zaštitu prirode i građani. S deklaracijom o proglašenju Herceg-Bosanske županije područjem ekološke županije do održivog razvoja i 8 načela. Održive poljoprivrede, Održivog upravljanja vodama, održivog korištenja prirodnih resursa, održivog turizma, zaštite kulturne baštine, održive proizvodnje energije, održivog gospodarenja otpadom. zaštite šumskog prirodnog bogatstva. Usvojimo deklaraciju za vlastitu i bolju budućnost svoje djece. Partnerstvo za okoliš i WWF. Tisuće građana potpisale su peticiju za usvajanje deklaracije o proglašenju Herceg-Bosanske županije ekološkim područjem. Zbog čega? Ja sam Stipe Perić, pčelar, i meni je u cilju da naša županija bude ekološka županija. Mi imamo Bogom dano sve, sad to treba znati iskoristiti. Anđa Pirković Tomislava, Glavice, radi svega i mliječnih proizvoda i ovo, jer ti je Livno misto obećano, gdje teče med i mlijeko i naše bistre vode i sve ostalo. Ja se nadam da nećemo stati na ovom projektu, da ćemo ga do kraja dovršiti i da će to biti prepoznatljivo za ovu županiju i općinu. Pa mislim da bi bilo dobro zaštititi okoliš i prirodu, ono što imamo. Ne dopustimo da ugasne pjev ptica. I žubor bistre vode. Partnerstvo za okoliš i WWF. Mi, izabrani predstavnici žitelja Herceg-Bosanske županije, Na relacijskoj prekretnici spram održivog, uravnoteženog razvoja i očuvanja prirodne baštine, raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta. Kao ravnopravni sudionici inspirirani temeljnim ljudskim pravima i slobodama demokratskih dostignuća. Sukladno tradiciji prirodnog prava, načelima ekonomske pravde i kulture mira. Vjerujući u dobrobit i s nadom u ljudski duh solidarnosti i srodnosti u poniznoj viziji usvajamo Deklaraciju o proglašenju Herceg-Bosanske županije područjem ekološke županije. Općinsko vijeće Livna podržalo je deklaraciju. Predsjednik vijeća Nijaz Golub. Podržavamo taj projekat, ali smo i za industrijski razvoj, znači da se uskladi jedno s drugim. Ni ekološke udruge nisu protiv razvoja. Doktorica Glorija Lijović, predsjednica udruge Lipa. Mi jesmo zato da industrija se razvija i da ljudi dobivaju radna mjesta. Mi nismo protiv radnih mjesta, nego naprotiv, zato da se ljudi zapošljavaju, ali na način da se poštuju pravila izgradnje tih tvornica. Dakle, sva pravila struke, a onda smo svi za. Rijetki krajevi se mogu pohvaliti onim što mi imamo, a ljudi ne znaju to dovoljno cijeniti. Deklaracijom za ekologiju i održivi razvoj WWF i Partnerstvo za okoliš.